네, 반갑습니다. За баярлалаа. 한 주간 베스트 프렌드 예수님하고 잘 지내셨을까요? За нэг энэ 7 хоногт одоо хамгийн сайн найзтайгаа хамт энэ 7 хоногийг одоо баяртай өнгөрөөсөн биз дээ. 우리 함께 신앙 고백 먼저 하도록 하겠습니다. За бүгдээрээ итгэлийн тунхагаа хэлцгээе. 항상 기뻐하라. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйл талархал илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн. 아멘. 아멘. 우리 함께 옆 사람과 인사하도록 하겠습니다. 자 хамтдаа хажууд байгаа хүнтэй мэдчлээ. 이렇게 인사하겠습니다. 타 헤드인 알센. Аль хэдийн ялсан. 얄산. 예. 이게 아주 정확한 발음입니다. 당신은 이미 승리하셨습니다라는 뜻입니다. За та бол аль хэдийн одоо ялалт байгуулсан гэсэн утга одоо мэдлэг байлаа. 그냥 인사만 하는데 날로 어려워지고 있어요. За зүгээр мэдлэгээ хэлсэн чинь хэцүү юм байна гинэ. Монгол хэл. 이제 좀 어느 정도 더위가 많이 사라진 것 같습니다. 그렇죠? Одоо жаахан одоо их халууны үлрэл одоо жоохон алга болж байх шиг байна. 저도 지난 주간에 이제 더위를 피하려 잠깐 휴가의 기간을 보냈습니다. Өнгөрсөн 7 хоногт манай номлогч халууныхаа амралтыг авсан гэж байна. 항상 이제 저를 두고 같이 기도해 주셔서 너무나 감사하게 편안한 휴식의 시간을 보낼 수 있었습니다. За тэгээ та бүхний залбирлын хүчээр одоо амар тайван амралтаа өнгөрөөсэй. 자, 오늘 말씀은요. 예수님께서 십자가 지시기 전에 제자들에게 행하셨던 고별 설교입니다. За өнөөдрийн ишлэлд болохоор Есүс загалмайг одоо үүрхээс өмнө шавь нартай айлдсан үдэлтийн номлол байсан. 최근에 이제 계속 강단을 통해 선포되었던 말씀이 요한복음 14장에서부터 지금까지 계속 예수님께서 제자들에게 고별 설교를 다루신 거예요. За сүүлийн одоо үеийн номлуудаараа бид Иохан 14-өөс эхлээд Есүс шавь нартай айлдсан үдэлтийн номлуудыг одоо хэлэлцэж судалж байгаа. 예수님께서는 십자가 지시기 전에 제자들에게 다양한 각도에서 영적인 힘을 불어넣는 말씀을 주셨습니다. За өнөөдөр болохоор Есүс загалмайг үүрхээс өмнө одоо шавь нартаа янз бүрээр одоо сүнслэг хүчийг тайлбарлаж өгч байна. 기억이 나실지 모르겠는데 최근 드렸던 말씀을 통해 예수님이 하셨던 핵심 말씀들만 한번 읊어보겠습니다. За та бүхнийг одоо сайн санаж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Одоо сүүлийн үед одоо номлоор дамжуулж байгаа захиасуудыг одоо дахин дурдж үзье. 너희를 고아와 같이 버려두지 않겠다. Би та нарыг одоо өнчрүүлж орхихгүй. 또 다른 보혜사 성령을 보내서 영원토록 너희와 함께하겠다 그러셨습니다. Мөн одоо би та нартай одоо үрд хамт байх өөр нэг зөвлөх туслагч болох ариун сүнсийг илгээнэ гэж хэлсэн байгаа. 포도나무와 가지처럼 내 안에 거하면 열매를 맺게 하겠다 그러셨어요. Мөн усан үзмийн мод болон мөчр шиг одоо надтай хамт байвал одоо ариун үр жимс ургуулах болно гэж хэлсэн байгаа. 너는 종이 아니라 내 친구다라고 하셨습니다. Одоо та нар бол одоо миний боол биш харин миний анд нөхөр юм аа гэж бас хэлсэн. 우리가 먼저 예수님을 택한 게 아니라 예수님께서 내가 너희를 택하여 세웠으니 열매를 맺으라고 하셨어요. За одоо та нар өөрөөсөө одоо намайг сонгосон юм бишээ. Би та нарыг сонгож томилсон тул одоо үр жимс одоо 정말 ургуулнаа гэж хэлсэн. 구구절절 제자들에게 새 힘을 주시는 말씀들이었습니다. За үнэхээр одоо энэ Есүсийн шавнартай хэлсэн эдгээр үгс нь бол тэдэнд одоо хүч чадал өгөх одоо захиас байсан. 그리고 오늘 본문을 통해서 마지막으로 세상에 살아갈 제자들에게 담대해야 할 이유에 대해서 말씀을 해주신 것입니다. Тэгээд одоо өнөөдрийн энэ төгсгөлд болохоор өнөөдрийн хэсгээр дамжуулаад Есүс дэлхийд амьдарч үлдэх шавь нартаа зоригтой байх шалтгааныг тайлбарсан байгаа. 여기 사진에 보시면 익숙한 분이 있죠. Зургаас харах юм бол одоо танил хүн байгаа үстэй. 담대해 보이나요? Зоригтой харагдаж байна уу? 담대함을 어떤 그림으로 표현할까 하다가 저만한 게 없더라고요. За зоригтой байх гэдгийг одоо ямар зургаар илэрхийлэх тэмлээ гэж байгаа тэр зургаас өөрийгөө олж чадаагүй. AI가 표현한 담대함. За AI-로 одоо бүтээсэн одоо зоригтой байдал юм аа. 눈이 제가 좀 작잖아요. 그러니까 조금 더 담대해 보이더라고요.
눈에 뵈는 게 없으니까. Миний нүд одоо жоохон учраас одоо илүү одоо зоригтой харагдуулж байгаа байх гэж бодож байна. 예수님께서는요 오늘 본문에 너희는 세상에서 환난을 당한다라고 말씀하셨어요. За Есүс одоо өнөөдрийн энэ хэсэгт болохоор хэлсэн байгаа. Шам нартаа дэлхий дээр та нар одоо зовлонтой байх болно 근데 гэж 그 хэлсэн. 이유가 뭐냐니까 이제 요한복음 15장에 보니까 세상이 예수님을 미워했기 때문에 예수님께 속한 우리도 세상이 미워할 것이라고 말씀하시는 겁니다. За энэ одоо юу гэсэн одоо үг юм бэ гэхээр Иохан 15-д хэлсэн одоо Есүсийг ертөнц одоо Есүсийг үзэн яддаг байсан тул одоо түүнд харьяалагддаг та нар ч бас одоо үзэн ядах болно гэж хэлсэн байгаа. 모두가 이제 첫사람 아담의 범죄 이후에 영적으로 사단의 영향 아래에 놓여 있었습니다. За хүндрэлтэн одоо анхны хүн Адамын нүглээс хойш дэлхийн ертөнцөө сүнслэг байдлаар сатаны нөлөөнд автсан. 에베소서 2장 2절에 보니까 사탄을 가리켜 공중 권세를 잡은 자라고 표현했거든요. За Эфес 2:2-т одоо сатаныг агаарын хүчний захирагч гэж одоо тодорхойлсон байдаг. 우리 역시 이 공중의 권세 잡은 자를 따랐고 허물과 죄로 죽어 세상의 풍조, 즉 세상의 흐름을 따라다닐 수밖에 없는 사람들이었어요. За бид ч одоо үүний адил агаарын хүчний захирагчийг дагаж гэм нүглийнхээ дунд өгсөн тул дэлхийн зам мөр урсгалыг дагаж амьдрахаас өөр замгүй байсан. 그런데 생명의 빛이신 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀로 신분이 변한 거예요. Гэтэл одоо амийн гэрэл болох Есүс Христээр дамжуулан бид Бурхны хүүхдүүд болж бүрэн өөрчлөгдсөн. 우리도 본질상 진노의 자녀였고 당연하게 세상 흐름을 따라 살아왔던 과거가 있기 때문에요. 지금도 우리는 계속해서 영적인 싸움을 해야 합니다. Бид ч бас одоо уур хилэнгийн хүүхдүүд байсан учраас дэлхийн зам ёсны урсгалыг дагаад амьдрсан тэр өнгөрсөн үетэйгэн цүнслэг тулаантай байх нь зам ёсны зүйл юм аа. 본질상 진노의 자녀가 무슨 뜻이에요? 사탄의 자녀였다는 거예요. Одоо зам ёсны зүйл гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр энэ ертөнцийн эзэн болох сатаны одоо хүүхдүүдээр одоо амьдэрсэн юм аа. 그런데 예수 그리스도를 통해 사탄의 자녀에서 하나님의 자녀로 신분이 완전히 변화되었다는 겁니다. За гэтэл одоо Есүс Христээр дамжуулаа бид нэр тэр сатаны хүүхдүүдээс одоо Бурхны хүүхдүүд болж өөрчлөгдсөн юм аа. 그런데 주의를 지키는 것만 봐도 어떻습니까? 쉽지 않아요. За гэтэл одоо амралтын өдрийг сахихыг одоо харах юм бол одоо тийм амар зүйл биш юм аа. 세상의 풍조, 즉 트렌드에 따르면요. 주일에도 돈을 버는 게 이득인 것 같아요. За дэлхийн ертөнцийн чиг хандлагын дагуу хүн амралтын өдөр ч гэсэн мөнгө олох ёстой. 왜? 세상은 돈이 다라고 얘기하니까요. За учир нь одоо дэлхийн ертөнцид мөнгө бол одоо бүх зүйл юм а гэж одоо хэлдэг байгаа. 특히 이주민들이 하고 있는 일들은 대부분 주일날의 일이 많죠. За ялангуяа цагаач гадаад ажилчдын ихэнх нь хийдэг ажил нь одоо нэм гарагтай байдаг аа. 그런데 성경은 뭐라고 말씀합니까? 우리는 하나님을 예배하기 위한 존재라고 얘기해요. За гэтэл Бурхны үг юу гэж хэлсэн байдаг вэ? Биднийг одоо Бурханд мөрөхийн төлөө оршдгоо гэж хэлсэн байгаа. 그러니까 주일날 예배드리러 오더라도 여러분들 각자가 영적인 싸움에서 승리해야만 올 수 있는 거죠. Тиймээс одоо та нар нэм гарагт мөргөл үйлдэгээр ирсэн нь та бүхэн өөртөө сүнслэг тулаанд ялсан учраас л энд ирж чадаж байгаа юм. 그냥 온 것 같지만 지금 여기 오신 분들 영적인 싸움에 승리하고 오신 거예요. За зүгээр ингээ хүрээд ирж байгаа юм шиг харагдах боловч өмнөдөө тэд нэр сүнслэг тулаанд ялсан учраас энд газарт ирж чадсан байгаа. 우리 수정 집사님 오랜만에 오셨거든요. Сүжан одоо удаан хугацаагаар ирээгүй байж байгаад өнөөдөр ирсэн 우리 байгаа. 수정 집사님하고 또 우리 첼뭉이도 최근에 몽골을 갔다 왔어요. Сүжан Сэлмэн хоёр Монгол яваад ирсэн байгаа. 아니 몽골까지 다녀오면서 한 몇 주간 예배를 못 드렸잖아요. Тэгээд Монгол явах хоорондоо одоо хэдэн 7 хоног мөргөлдөө сонсож чадахгүй ирсэн байгаа зү. 오늘 오는 거 결코 쉬운 싸움 아니었을 겁니다. За өнөөдөр одоо энд ирсэн нь одоо тийм амар биш байсан баха. 예배 안 드리고도 잘 살아왔는데 Одоо мөргөл хийхгүй байсан ч гэсэн бид одоо амьдраад сайхан амьдраад болж байгаа үстэй гэж бодсон байна. 그러나 내 안에 영적인 싸움이 일어난 거죠. Гэтэл одоо миний дотор одоо тэр сүнслэг тулаан одоо зөрчилдөөн байсан ойлгомжтой.
대단합니다. 일감이 많은 주일날에 이 예배하러 왔다라는 게 이주민에게는 너무나 큰 싸움의 승리예요. За үнэхээр одоо энэ амралтын өдрөөр одоо мөргөл хийхээр ирж байгаа бол үнэхээр сүнслэг тулаанд одоо жинхэнэ ялсан хүмүүсийн 세상이 볼 때 얼마나 юм аа. 미련해 보이겠습니까? дэлхийн нүдээр харах юм бол бид ямар тэнэг харагдах вүлээ. 몽골 사람들 제일 많이 가는 현장이 어디예요? 이사 현장이에요. За монголчуудын хамгийн их хийдэг ажил болохоор айл нүлэгтэй ажил байдаг. 식당 현장입니다. Мөн одоо хоолны газар ажиллах. 일당을 더 쳐줘요 주일날 일하면 그렇죠? Тэгээд мэдээж тэр ажил болохоор зөв бүтэн сайнд амралтгүй ажил болж тэгэхэд тэнд ажиллах юм бол бас мөнгөж арай өндөр байх 주일날에 байх. 교회 왔어요. Гэтэл одоо тэр бүтэн сайны өдөр сүмдээ ирсэн байгаа. 세상은 미련하다고 얘기합니다. Энэ бол одоо ертөнцийн дэлхийн зүйлтэй одоо сүнсээрээ бас ялалтай багтаад 세상의 ирсэн 풍조에 гэж 따라 ойлгож 생각해 байна. 보면요, 좀 우리가 봐도 미련해 보여요. За дэлхийн нүдэнд бол бид бол одоо тэгэж одоо мөнгө олох биш одоо сүмдээ ирж байгаа нь бол одоо тэнэг юм шиг харагдах юм. 걱정도 되죠. 내가 지금 이러고 있을 때인가? Би одоо санаа зовох одоо би одоо ингэж цуглаанд ирэх одоо хэрэгтэй юм болов гэж бас 그러나 감사한 것은 예수님께서 전혀 맞죠? 걱정하거나 근심할 이유가 없다라고 말씀하신 겁니다. ийм их ажилтай байхад одоо амралтын яам гарагт мөрөөл үлдгэр ирэх нь одоо зөв юм болов гэж бодож 오늘 байсан. 본문에서 뭐라고 하셨어요? Гэлээч одоо талархах ёстой зүйл은 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 그러셨어요. Есүс одоо санаа зовох төгсөх ямар ч шалтгаан байхгүй. 이게 우리가 담대히 신앙생활하면서 살아가야 될 이유입니다. Одоо ертөнцид та нар зовлонтой тулгарх болно харин зоригтой бай учир нь би дэлхийг ялсан гэсэн байна. 예수님의 승리는요 단순히 한 번의 승리를 얘기하는 게 아니에요. Энэ бол бидний зоригтой байх ёстой шалтгаан юм аа. 과거와 현재와 미래를 모두 포함하는 완벽한 승리를 말씀하고 계시는 겁니다. За Есүсийн ялалт бол өнгөрсөн үеийн ганц мөчийн ялалт биш харин өнгөрсөн одоо ирээдүйг хамарсан төгс ялалт юм аа. 그 이 예수님의 이 승리는요 예수님 혼자만의 승리가 아니라 예수를 그리스도로 믿는 하나님의 자녀들이 다 함께 승리하는 승리를 말하는 거예요. За мөн энэ Есүсийн ялалт бол түүнд харьяалагдаг бидний эцсийн ялалт юм. Бурхны хүүхдүүдийн одоо хувьд бид ямар ч орчин нөхцөл байдал асуудал үйл явдал байсан ч хамаагүй эцэс ялахад 사는 게 ёстой хүмүүс 쉽지 юм аа. 않죠. Мэдээж энэ бол одоо тийм амар зүйл биш. 돈 걱정 태산이잖아요. Мөнгөний асуудал, санхүүгийн асуудал мэдээж байж байгаа шүү дээ. 그러나 어떤 문제와 사건 속에 있든지 우리는 결국 승리가 보장되어 있다는 거예요. Гэтэл одоо ямар ч орчин нөхцөл байдал үйл явдалтай асуудалтай байсан ч одоо бид эцэстээ одоо ялах хүмүүс юм аа. 우리 몽골 예배국 성도님들은 이러한 승리의 확신을 가지고 담대하게 신앙생활하면서 현장에서 복음의 선한 영향력을 입히시기 바랍니다. За манай Монгол цуглааны бүх итгэгч гишүүд энэхүү ялалтын баталгаатай итгэлийн амьдралаар зоригтой амьдарч өдөр тутмын амьдралаа сайн мэдээний эерэг нөлөөг харуулна гэж итгэж 첫 байна. 번째로 평안을 약속하신 예수입니다. За нэгдүгээр сэдв нь амар амгалан амласан Есүс. 예수님께서는요 고별 설교를 마무리하시면서 자신이 어떤 분이시며 어떤 사역을 하시는지 한 문장으로 말씀하셨어요. За Есүс одоо салах ёс гүйцэтгэх номлоо дуусгахдаа өөрийгөө хэн болох ямар үйлчлэл хийдэг талаараа ганц үйлбэрээр 내가 ярьсан байгаа. 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 그랬습니다. Би эцгээс гарч ертөнцид ирсэн. Би ертөнцийг дахин орхиж эцэг өөдөө явна гэж хэлсэн байгаа. 이 아버지에게서 나왔다라는 말은 예수님께서 창세 전부터 계셨던 하나님이심을 보여주는 말씀이에요. За би эцгээс гарсан гэсэн нь бол Есүс бол дэлхийг бүтээхээс өмнө оршин байсан бурхан гэдгийг одоо харуулж байна. 그리고 세상에 오셨다는 것은 직접 하나님이 이 사람의 몸을 입고 성육신을 말씀하는 뜻이죠. За мөн одоо дэлхийд ирсэн нь одоо бие махбодтой болж ирсэн бурхан гэдгийг харуулж 그리고 байгаа. 다시 아버지께로 가신다는 말씀은 십자가 대속과 부활 향후 승천하실 것을 의미합니다. Мөн одоо эцэг өдөө явах болно гэсэн нь бол загалмай дээрх цагаатгал болон амьлалт түүний тэнгэрт өргөх гэсэн одоо утгыг хэлж байгаа. 다시 아버지께로 가신다는 말씀에는요. 예수님이 이 땅에서 완성하셔야 할 구원 사역을 모두 이루실 것이라는 의미가 담겨져 있어요. За тодруулах юм бол одоо эцэг өөдөө явна гэсэн нь Есүс энэ дэлхий дээр гүйцэтгэх ёстой авралын бүх ажлыг
гүйцэтгэлээ гэсэн утгыг агуулж байна. 예수님이 성육신으로 시작된 구원 사역이요. 십자가 대속과 부활 승천을 통해 완성된 것입니다. За Есүсийн бие махбодтой болж ирснээс эхэлсэн авралын ажил нь загалмай дээрх цагаатгал болон амьлалаар дамжин дуусгар болсон юм аа. 우리는요. 이 완성된 예수 그리스도의 구원 사역으로 인해 참된 위로와 평안과 안식을 누릴 수 있게 된 거예요. Бид одоо энэ Есүс Христийн энэхүү гүйцэтгэсэн одоо авралын ажлын ачаар бид жинхэнэ тайтгарал амар амгалан амралтыг эдлэх боломжтой болсон. 본문 33절에 예수님께서 이 모든 말씀을 하신 목적을 직접 밝히셨어요. За ишлэлийн 33-д Есүс эдгээр үгсийг хэлсэн шалтгаанаа шууд одоо утгаар илэрхийлсэн байгаа. 내 안에서 너희가 평안을 누리게 하려 함이라 그랬습니다. Та нар миний дотор амар амгалан байг гэсэндээ би та нарт энэ зүйлсийг хэллээ гэсэн байгаа. 예수님 안에서 평안을 누리는 것은요. 구원받은 하나님의 자녀가 결코 빼앗겨서는 안 되는 축복이에요. За Есүс дотор амар амгалан эдлэх нь одоо Бурхны аврагцсан хүмүүсийн одоо хизээч алдах ёсгүй ажил юм аа. 그런데 제자들은 이 평안을 잘 누리지 못했습니다. Гэвч одоо шавь нар нь энэ амар амгалан эдэлж чадаагүй юм. 요한복음 20장에 보면 예수님께서 부활하셨는데도 제자들은 유대인이 두려워서 문을 잠그고 있었어요. За Иохан 20 дугаар бүлэгт Есүс амьсан чи шавь нар нь юудэчүүдээс айж хаалгаан одоо түгжиж одоо зайлсан байдаг. 그런데 부활하신 예수님께서 제자들을 찾아와 반복해서 하신 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다였습니다. Гэтэл одоо Есүс одоо дахин амьлаад шавнар дээр ирээд одоо Есүс амар амгалан та нарт байх болтгой гэж дахин 제자들 хэлсэн 이야기하는 게 байдаг. 아니에요. 우리도 마찬가지입니다. За энэ шавнар хэлсэн үг биш бид ч мөн одоо адилхан. 예수님이 이미 모든 걸 해결하셨는데도 눈앞의 현실에 속아 염려하고 근심하며 걱정하며 평안을 빼앗길 때가 많이 있어요. 우리. За Есүс биднийг аль хэдийн одоо шийдвэрлсэн ч гэсэн бидний нүдний өмнөх бодит байдалд хуурдагдаж санаа 평안의 зовж түгшиж 반대말은요. айж амар амгалангаа 염려예요. булаалгах тохиолдол олон байдаг. 어떤 한 유명한 목사님은 염려는 무의식적인 신성 모독이다라고 했습니다. За амар амгалангийн эсрэг зүйл одоо санаа зовлт юм. Алдарт пастор нэгэнтээ хэлсэн байгаа. Санаа зовлт бол ухамсаргүй доромжлол гэж хэлсэн байдаг. 우리 매번 고백하잖아요. 하나님 살아계십니다. Бид үргэлж одоо тунхалдаг үстэй бурхан бол одоо амьдаа гэж. 그런데 입으로는 하나님 살아계신다 그러고 전능하시다라고 하면서 마음속으로는 모든 염려와 근심을 붙잡고 있다면 모순이라는 거죠. 그거. За гэтэл одоо бид бүх зүйлийг захирдаг гэдэг амаараа хүлээн зөвшөөрсөн зүрх сэтгэлдээ бүх санаа зовнил төгшүүрээ хадгалан зөрчилдөөнтэй байдаг. 예수님께서는요. 요한복음 14장 27절에도 말씀하셨어요. Есүс бас мөн Иохан 14:27-д хэлсэн байгаа. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. Амар амгалан би та нарт үлдээн амар амгалангаа би та нарт өгнө. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. Өр зүрхөө бүү шаналга, бүү түгш гэж хэлсэн байгаа. 빌립보서 4장 6절 7절에도 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구로 모든 것을 하나님께 아뢰라. 그러면 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지키신다라고 말씀하셨습니다. Филиппо 4:6-аас 7-д хэрэг бид юунд ч санаа зовхгүй харин залбирлгуйлтаараа бурханд хүсэлтээ өгвөл бурханы амар амгалан бидний зүрх сэтгэл оюун ухааныг хамгаалах болно гэж заасан байдаг. 우리 어제도 트릴라운지 예배 때 기도에 대한 말씀을 드렸거든요. Бид өчигдөр бас тэр лаунжид очиод залбирлын захаасыг одоо сонссон байгаа. 아마 어제 말씀을 들으신 분들도 그러실 거예요. 내 생각을 많이 했을까요? 기도를 많이 했을까요? За магадгүй өчигдөр сонссон хүмүүс одоо тэр захаасыг сонсоод их зүйл бодсон уу, залбирал хийсэн үү? 바로 어제 말씀을 들어놓고도 우리는 그렇게 살아가요, 늘. Гэтэл одоо өчигдөр хийсэн тэр залбирлын үгнээс одоо өнөөдөр бас мартсан 그래서 이 байх. 기도에 대한 말씀은요. Магадлал өндөр үе. 매일 해도 괜찮아요. 그렇죠? Тиймээс одоо бид нэр одоо энэ залбирлыг өдөр бүр цаг тутамд хийх нь бол одоо хамгийн 모자라지가 чухал юм 않습니다. аа. 왜냐? 매주 해도 매주 기도를 안 할 거거든요. За үгийг үнэндээ бол үгийг 7 хоног бүр тунхаглаж сонсдог ч гэсэн одоо тэр бодол санаагаа одоо 제 불신앙이길 바랍니다. баримтлахын тийм амар биш. 매주 막 기도 소리가 차고 넘쳐 흐르는 몽골 예배국 되기를 바랍니다. За манай Монгол цуглааныхаа одоо өдөр бүр одоо 7 хоног бүр одоо залбирлын одоо чимээгээр дүүрэн одоо чуулган байх болтугай. 그렇다면 도대체 예수님이 말씀하시는 이 평안은 무엇이며 어떻게 누릴 수 있을까요?
Тэгвэл одоо Есүсийн хэлсэн амар амгалан гэж яг юу юм бэ? Бид үүнийг одоо хэрхэн мэдрэх юм бэ? 본문 32절에 그 답이 나와 있습니다. За ишлэлийн 32-т төвний одоо хариулт байна. 예수님께서는 제자들이 모두 흩어지고 이제 자신을 혼자 둘 것을 알고 계셨어요. За Есүс одоо шав нарыгаа бүгдийг одоо түүнийг орхиж тараад 인간, ганцааргийн орхих болно гэдгийг 인간적으로 мэдэж байсан. 보면요. 철저한 외로움과 배신감을 느낄 수 있는 상황입니다. 충분히. За хүний үүднээс одоо авч үзэх юм бол энэ нь түүнд одоо ганцаардал уралтыг мэдрэх одоо нөхцөл байдал болох нь 그런데 мэдээж. 혼자 있는 그 상황에 예수님은 뭐라 하셨냐? Гэтэл одоо Есүс ганцаарцсан үедээ одоо юу гэж хэлсэн бэ? 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라라고 Гэтэ 말씀하셨어요. би ганцаараа биш юм аа. Учир нь эцэг надтай хамт байна гэж хэлсэн байгаа. 이게 성경이 말하는 평안입니다. За энэ бол одоо Библиэд байгаа тэр амар амгалангийн 함께의 илэрхийлэл юм аа. Хамтдаа байх. 우리도 마찬가지입니다. 예수님께서는 부활 승천하시면서 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라라고 Бид ч бидний хувьд ч гэсэн мөн адил юм. Есүс амилж дээш өргөхдөө би үеийн төгсгөл хүртэл та нартай үргэлж хамт 완전한 байх болно гэж 하나님께서 амласан. 지금도 우리와 함께 하시며 이미 평안을 계속해서 주고 계시고 있어요. За төгс бурхан одоо ч бидэнтэй хамт байгаа. 근데 Бидэнтэй 내가 안 보는 거거든요. амар амгалан өгч байгаа. Гэтэл бид үүнийг харахгүй байгаа. 어떻게 Мэдхгүй 누려요? байгаа. Үүнийг яаж одоо мэдэрч идэх вэ? 이 평안 어떻게 누릴까요? 지금도 우리 받고 있는데. За энэ амар амгалан бид нар яаж одоо идэх вэ? 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구로 하나님께 아뢰라. За юунд ч санаа зовох хэрэггүй харин залбирал гуйлтаараа бурханд мэдүүлээ гэсэн байгаа. 하나님께 붙잡고 기도하면 되는 거예요. За бурханыг баримтуулж залбирал хийхтэл болох юм. 문제와 사건이 아무리 크게 보여도 그리스도 예수께서 지금 나와 함께 하신다는 사실을 놓치지 않으면 평안이 회복되는 거예요. Хичнээн том асуудал үйл явдал мэт санагдаж байсан ч одоо Христ Есүс одоо надтай хамт байгааг мартаж болохгүй мартахгүй байх юм бол энэ бол одоо амар амгалан юм аа. 예수님이 나와 함께 하신다는 사실 어떻게 해야 안 놓친다고요? За Есүс надтай хамт байгаа гэдгийг одоо яаж мэдрэх хэрэгтэй гэж гэлээ. 기도밖에 없습니다. залбирлаас өөр зүйл байхгүй юм аа. 몽골 예배국 성도님들께서는 예수님과 함께하는 평안을 온전히 맛보고 어떤 상황 속에서도 변화와 성장하는 응답을 체험하시기 바랍니다. За тэгээ Монгол цуглааны бүх итгэгч нар одоо Есүстэй хамт байхын амар амгалан бүрэн дүүрэн мэдэрч эдлэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. 번째로 승리를 선언하신 예수입니다. За хоёр дахь нь бол ялалтыг зарласан Есүс. 예수님께서는 참 평안을 누리라고 결론적으로 말씀하신 후에 이렇게 선언하셨어요. Есүс одоо жинхэнэ одоо амар амгалан одоо юу вэ гэдгийг одоо илэрхийлсэний дараа 세상에서는 너희가 хэлсэн байгаа. 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. Одоо ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой бай. Би ертөнцийг ясан 이 гэж. 본문의 이기었노라는요 단순한 일회성의 승리를 말하는 게 아닙니다. Одоо энэ зовлонг одоо яалах хэрэгтэй гэсэн нь бол одоо зүгээр нэг тийм хэлсэн үг биш юм аа. 원어를 보면요 예수님이 이미 승리한 그 승리의 결과가 계속되고 있는 것을 나타내는 말이에요. За би ясан гэдэг нь бол одоо эхлээс нь харах юм бол энэ нь аль хэдийн хүрсэн ялалтын үр дүн одоо үргэлжсээр байгааг илтгэсэн илэрхийлэл байдаг. 한마디로요 예수님의 승리는 완전하고 영원한 승리라는 말입니다. За товчондоо бол одоо Есүсийн ялалт бол бүрэн бөгөөд мөнхийн ялалт юм аа. 예수님은 지금 십자가 죽음을 눈앞에 두고 있어요. Есүс загалмай дээр одоо бид одоо тэр шамнарын өмнө одоо өхөлтөд тулгарч байна. 예수님 곧 죽을 거 본인이 아셨단 말이죠. За Есүс одоо тэр загалмай дээр одоо үхгэн мэдэж байгаа. 그냥 보면요 누가 봐도 패배예요. Зүгээр одоо хүний үүднээс авч үзэх юм бол энэ нь зүгээр л нэг ялагдаж байгаа хэлбэр юм. 그러나 예수님께서는 십자가 너머의 부활을 바라보면서 이미 승리하셨다고 선언하신 겁니다. Гэвтэл одоо энэ загалмайн цаатах амлалтыг харахад Есүс одоо аль хэдийн ялалтыг 그리고 зарласан 말씀하신 байна. 그대로 이루어버리셨어요. Тэгээд одоо түүний хэлснээр одоо бүгд биелсэн байгаа. 그때는 이루시기 전이니까 믿기 더 힘드셨겠지만 Гэтэл одоо тэрний одоо биелэгдээс өмнөх одоо яриа байсан учраас одоо итгэхэд хэцүү байсан боловч 그렇죠. 제자들은 부활하기 전에 이 말씀을 들었으니까 믿기 더 힘들었을 거 아니에요. мэдээж тэр юу амьлахаас өмнө одоо хэлсэн үг учраас энэ чамнар нь түүнд одоо итгэхэд хэцүү байсан нь 근데 ойлгомжтой. 우리는
이미 부활하신 것을 확인할 수 있잖아요. Гэтэл одоо бид нэр аль хэдийн одоо амьсан гэдгийг одоо мэдж байгаа үстэй. 히브리서 2장 14절에 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며라고 말씀하고 За Еврей 2:14-т тэр өхлийн хүчийг баригч буюу Дайволыг өхлөөрөө хүчингүй болгоо гэж хэлсэн байдаг. 디모데후서 1장 10절에는 예수 그리스도께서 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라 그랬습니다. За 2 дугаар Тимот 1:10-т Есүс Христийг одоо өхлийг хүчингүй болгож ам ба мөхөшгүй байдлыг сайн мэдээгээр гэрэлд авчирсан гэж хэлсэн байдаг. 우리가 신앙생활하는 것은요 바로 이 승리를 바탕으로 하는 거예요. За бидний энэ итгэлийн амьдрал яг одоо энэ үүнд хэлсэн энэ ялалт дээр одоо суурилсан байдаг. 부활하신 예수님이 지금 나와 함께 하고 계신다니까요. Амьсан Есүс одоо ч гэсэн миний зүрх сэтгэлд хамт байна гэж хамт байгаа. 영원하게 완벽하게 우리는 승리가 보장된 인생이에요. Бидний амьдрал бол одоо төгс баталгаатай болсон мөнх амьдрал юм аа. 그러니 우리는 담대해야 됩니다. Тиймээс бид нэр одоо зоригтой байх хэрэгтэй юм аа. 겁먹지 말라 뭐 그런 말이 아니에요. Зүгээр л одоо айхгүй байх хэрэгтэй гэсэн зүгээр тийм хэлсэн үг биш юм аа. 이미 예수 그리스도께서 승리의 길을 다 열어 놓으셨으니 그 길을 믿음으로 걸어가라는 말입니다. За Есүс Христийн ялалтын замыг одоо аль хэдийн нээсэн тул итгэлээрээ биднийг тэр замаар одоо зоригтой алхаа гэсэн үг юм. 사도 바울은요 이것을 현장에서 사실적으로 누렸습니다. За Илч Паул энэ үннийг сайн мэдээг номлохдоо өөрийн биеэр мэдэрсэн байгаа. 로마서에 보니까 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 아미로다 그랬습니다. Тиймээс одоо тэрээр Ром 5-ын 3-аас 4-т түүгээрч барахгүй мөн зовлонтойдоо баярладаг. Учир нь зовлон төвчээр нь хатуужлал нь найдварыг төрүүлдэг гэдгийг бид мэднэ хэмээн 환난이 없다고 말하지 않았습니다. 어려움이 있어요. За тэр хэлэхдээ зовлон бэрхшээл байхгүй гэж одоо хэлээгүй. 그럼에도 환난 중에도 즐거워한다고 고백했습니다. За тэрээр одоо зовлон бэрхшээлийн дундаж гэсэн баярладаг гэж хэлсэн байгаа. 왜? 결론을 아니까. За яагаад одоо эцсийн үр дүнг мэдж байгаа учраас 결국에 내가 승리할 것을 아니까. одоо дүнэлт нь аль хэдийн одоо түнд байгаа баталгаатай байгаа учраас 내일 우리 몽골 예배국은 파주로 물놀이를 가게 됩니다. за маргааш манай Монгол цуглааныхан усан паркаар аялахаар Пажуур явна. 우리 뒤쪽에 계신 국장님이 여러분 맛있는 거 먹이고 싶어서 준비를 엄청 많이 하셨다고 그래요. За манай захирал энд үүнд зориулаад амтай зүйлээ зөндөөнийг бэлдсэн гэж дуулсан. 아주 우리 채몽이 배 터지게 먹으라고 준비를 엄청 하셨다고 합니다. Бидрийг одоо гэцэн дүүртэл одоо идээрэй гэж одоо идэх зүйл бэлдсэн байгаа. 예배에 참석하신 모든 분들은 무료 입장과 식사가 제공되니 많이 참석하셔서 세상의 환난은 잠깐 놔두시고 좀 승리하신 예수 그리스도 안에 동역자들과 함께 즐거운 시간 좀 보내실 수 있게 За үүнд оролцох одоо хүмүүс үнэгүй хоол одоо ирэх өгөх учраас одоо энэ дэлхийн энэ зовлон бэрхшээлийг хэсэх хугацаанд орхиод ялч Есүс Христтэй хамт нөхөрлөж сайхан цагийг өнгөрүүлээрэ. 지금 눈앞에 있는 문제만 바라보지 마시기 바랍니다. За зөвхөн одоо нүдний өмнө байгаа энэ асуудал бэрхшээлдээ автах хэрэггүй юм аа. 이미 승리한 예수 그리스도를 바라보시기 바랍니다. За аль хэдийн ялсан Есүс Христ рүү л харж одоо ялалт байгуулаарэ. 그래서 모두가 담대하게 믿음의 길을 걸어가시기를 주님의 이름으로 기도합니다. Тиймээс одоо бүгд итгэгчид одоо итгэлийн замаар зоригтой алхах болтугай гэж одоо эзний нэрээр залбирая. 몽골 씨름을 가지고 베크라고 하죠. 부크라고 하죠. 자, 몽골 부크ийг одоо 부크 гэж хэлдэг. 저는 몽골 씨름에 대해서 여러분처럼 잘 알지는 못해요. Би одоо Монгол бүхийн талаар та нар шиг сайн мэдхгүй. 그러나 넷플릭스 피지컬 아시아라는 프로그램을 아주 재밌게 봤어요. Тэгтээ би Netflix-ийн Physical Asia одоо шоуг одоо их сонирхолтой үзсэн. 그래서 유명한 복 선수인 어령 바야르라는 선수를 아주 잘 알고 있습니다. 팀에서 одоо алдартай бүх орхон баярыг одоо мэдэх болсон. 다들 좋아하는 선수죠. Тэр бол одоо алдартай бүх байгаа. 아주 남성미가 넘치는 멋있는 선수입니다. Үнэхээр одоо алдартай 범접할 수 없는 피지컬.
굉장히 담대한 피지컬을 가지고 있죠. Үнэхээр одоо зориг зүрхтэй тийм харагдаж байгаа зү. 이 어르엉 바야르는요 14살 무렵부터 씨름을 시작했다고 해요. За Орхон Баяр 14 настайгаас эхлэн бөхөр одоо эрчимтэй хичээлж эхэлсэн. 처음부터 유명한 선수는 아니었겠죠. Мэдээж тэрээр эхнээсээ тийм алдартай бүх байгаагүй нь ойлгомжтой. 지금까지 과정이 언제나 순탄했던 것도 아니었습니다. За одоогийнх шиг тийм одоо үргэлж тийм түүний зам нь дардан байгаагүй. 비교적 최근이었던 2022년과 2024년에 국가 나담에서 2번이나 결승에 올랐지만 준우승에 그쳐버렸어요. 22 он 24 оны улсын наадмаар 2 удаа шүгүрсэн. Энд чи шүгүрсэн ч 2 удаа үзүүрсэн 또 байна. 부상과 예상하지 못한 패배도 너무 많이 경험했던 선수. Тэгээд одоо гэмтэл хүртэл одоо зөндөө олон авсан гэж сонссон. 그러나 그는 패배만 눈앞의 결과만 바라보지는 않았어. Гэвч одоо тэрээр зөвхөн тэр ганц ялагдал ялагдсандаа одоо тэр шууд үр дүнд одоо тэгж анхаарлаа хандуулаагүй. 앞으로의 승리를 장담할 수는 없지만 오랫동안 자신을 지도한 스승의 가르침을 믿고 훈련에 지속해서 집중했습니다. Тэгээд ирээдүйн ялалтаа баталгаажуулж чадахгүй ч одоо удаан хугацаанд түүнийг өдөртөж байсан багшийнхаа зааварт итгэж бэлтгэл сургуулиалтаа өргөжлүүлсээр одоо түүндээ их анхаарч байсан. 그리고 마침내 이번 2026년 국가 나담에서 이 선수는 1024명 선수 가운데 10번을 연속으로 승리해서 우승을 했고요. Тэгээд эцэстээ энэ жилийн одоо 26 оны үндэсний баяр наадамд 1024 өрсөлдөгч боксчүүдээс дараасан 10 өрсөлдөгчөө ялж авраг болсон байгаа. 다얀 아바르가라는 위대한 챔피언의 칭호를 받았습니다. Даян аврах хэмээх одоо агуу цолыг хүртсэн байдаг. 대단한 사람이죠. Тэр бол үнэхээр гайхалтай хүн байгаа. 너무 멋있는 것 같습니다. 제가 봐도. Үнэхээр одоо эр хүний хувьд одоо үнэхээр гайхалтай хүн байна. 눈앞에 어떤 환란이 있다 할지라도 사실 그걸 바라봐서는 거기에 매이게 되겠죠. За бидний одоо нүдний итгэлийн нүд одоо бидний оюун санааны амьдрал чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 우리의 신앙생활도요 마찬가지입니다. Бидний нүдний өмнө ямар ч зовлон бэрхшээл тулгарсан байсан. 무엇을 바라보느냐가 중요해요. Бидэнд одоо юу харж хандаж байна? Юунд одоо найдаж 문제를 байна 바라볼 гэдгээс 것이냐 одоо 아니면 나와 함께 하시는 평안을 주시는 예수 그리스도를 바라보는 담대함이 있을 것이냐. За бидний өмнө одоо тулгарсан тэр зовлон бэрхшээлийн дэн одоо харах уу эсвэл одоо Есүс Христ рүү зөвхөн Есүс Христ рүү харсан зоригтой итгэлтэй хэвээрээ байх уу гэдэг сонголт байна. 예수님께서 미리 말씀도 주셨잖아요 우리에게. Есүс бидэнд одоо аль хэдийн одоо үг хэлсэн байгаа үстэй. 세상에서는 너희가 환난을 당하라 담대하라 내가 세상을 이기었노라. Дэлхий дээр та нар зовлонтой тулгарх болно. Харин зоригтой бай. Учир нь би дэлхийг ялсан гэж одоо хэлсэн байгаа штэ. 우리는 어르엉보다 더 담대할 이유가 있어요. Бид бол одоо орхоогоос ч илүү одоо зоригтой байх шалтгаан бий бидэнд. 어르엉은 2026년에 챔피언 벨트를 차지하게 될 것을 꿈을 꾸었을지언정 보장된 것은 아니었잖아요. За орхон 2026-нд авраг болохыг мөрөөдөж байсан ч энэ нь одоо тийм баталгаатай байгааг нь гарцаагүй юм аа. 그러나 우리는 예수님이 이미 다 이겨놓으셨대요. Гэтэл одоо бид одоо үүнийг одоо өнгөж одоо өөхийг шаардлагагүй юм аа. Есүс аль хэдийн бүх зүйлийг ялсан байна. 미래를 아는 사람은요 크고 작은 과정 가운데 두려워할 이유가 없습니다. За ирээдүгээ мэддэг хүмүүс бол одоо том болоод жижиг тэр гэлтгүй үйл явдал асуудлаас айх шаардлагагүй байдаг. 아마 어르엉은요 중간중간 패배할 때마다 불안했을 거고요. 미래에 대한 두려움이 있었을 거예요. Магадгүй орхон одоо юу бэлтгэл хийх явцдаа бас төгшүүртэй зовлонтой ирээдүйн аваргын төлөө бас одоо шантарч байсан үе байсан мэдээж яваа. 근데 만약 어르엉이 2026년에 챔피언 벨트를 딸 걸 본인이 알고 있었다면
그거에 대해 두려워 없겠습니까? Гэтэл одоо орхон магадгүй 26 онд би авраг болно гэдгээ ирээдүгээ мэдж байсан бол тэр зовлон түгшүүр айдас байхгүй байсан 근데 мэдээж 우리는 маа. 아는 겁니다. 예수 그리스도가 이미 다 이겨 놓으셨다는 승리자 의식을 믿음으로 가지시기 바랍니다. Гэтэл бид бол одоо бидний ирээдүй бол одоо баталгаатай ялалт байгуулсан баталгаатай байгаа үстэй. Тэгвэл бидэнд тэр 더 зовлон 담대한 бэрхшээл 거예요. түгшүүр одоо байхгүй юм аа. Илүү одоо 어려움보다 더 зоригтой 담대한 байх. 거예요. Орхон баяраас илүү одоо зоригтой байх юм аа. 크기가 조금 작을 뿐이지. Өндөр 아시겠습니까? жоохон болохоос биш бидэнд бол одоо аль хэдийн одоо ирээдүйн ялалт байгаа. 어려움과 환난이 크면 클수록요. 오히려 하나님의 능력과 스케일을 확인할 수 있는 기회예요. Тэгээд бидэнд тулгарч байгаа асуудал бэрхшээл байлаач одоо тэр бол бидний ирээдүй баталгаатай гэдгийг одоо илүү баримтлах одоо сорилт болох юм аа. 그래서 우리는요. 날마다 외칠 수 있는 겁니다. Тиймээс одоо бид одоо өдөр бүр одоо Victory, victory, fight. одоо ялсан гэж одоо зоригтойгоор хашгирах 싸우기 전에 이미 итгэлтэй юм 승리는 аа. 결정되었습니다. одоо тэмцэлтгийн өмнө аль хэдийн одоо ялалт бидэнд байна. 이번 한 주간도요. 어떤 문제와 사건 앞에서도 평안을 빼앗기지 마시고요. Тэгээд энэ 7 хоногт бид нэр одоо бидний өмнө тулгарсан ямар ч асуудал бэрхшээл одоо автах хэрэггүй юм аа. 나와 함께 하시는 예수 그리스도를 바라보시기 바랍니다. За надтай хамт байгаа тэр Есүс Христийг ялалтанд зоригтой итгэлтэй байх хэрэгтэй. 그래서 하나님 나라의 확장의 산증인으로 멋지게 서는 우리 몽골 예배국 다 되시기를 예수님의 이름으로 기도하겠습니다. Тиймээс одоо Бурхны хаанчлалын тэлэлтийн амьд гэрчүүд болж зоригтой итгэлтэй оюун санааны ялагчийн сэтгэлгээтэй сүр жавхлантай зогсоорой гэж та бүхнийг Иесусийн нэрээр эзэслэж байна. 기도하겠습니다. За залбирлъя. 사랑의 하나님 아버지 세상을 이기시고 우리의 주인 되어 주심에 감사를 드립니다. Хайртай эзэн минь энэ дэлхийн ертөнцийг ялж биднийг эзний хүүхдээр хүлээн авсанд баярлалаа. 우리 사랑하는 몽골 예배국 모든 성도님들이 예수 그리스도 안에 있는 평안을 말씀을 통해 발견케 하여 주옵소서. Бидний хайртай Монгол цуглааныхан Есүс дотор ялалтан баталгаажуулж үргэлж баяртай амар амгалан байлгах болтугай. 지금도 함께 하시며 평안을 주시는 하나님을 바라보게 하여 주옵소서. Одоо ч гэсэн хамтаа байж амар амгалан гэдүүлдэг Есүс Христийг харж 세상을 이기신 예수 그리스도가 우리의 배경임을 기억하게 하시고 дэлхийн ертөнцийг ялсан Есүс Христийн ялалтаар биднийг одоо бидний ялалт байх болтугай. 어떤 문제 앞에서도 승리가 보장된 인생임을 잊지 않게 하여 주옵소서. Ямар ч асуудал бэрхшээлийн дундаас Есүс Христийн ялалтыг баталгаатай болгосон зоригтой итгэлтэй байх 주 болтугай. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.